enu ntine se me nu obi ya ade wa ha no mo a me nka se obi o Peter bi hwe amanfo sheda de amanfo pictures nyame nkonkoro kunipa we bone to ho ade na wonye ngege bone ade Debbie ngege is not my enemy Debbie me buti me fu pa but in spiritual realm no se me duru ne nchen na me hu se ne ba hye na chi ya no masa ye mere me bisa se me so me yo batan se si a woni ho no mo ahwan ene beto aduane ma ne ma na ye de edi awurade change na dwene awurade ma engege me ye the one of the day Paul amantem was ne di kamfo so what mase me tima me nua na ankasa enye se ne ho de me mentan ne da metimetsna se pompan maka cha nyame nkonko se awurade ma engege me ye one of the somebody a Paul amantem ye dey was ne di nkafo enti obi e wo fi me life mu ko bia no me ma no bisa wo mo I still dey be praying for them but me bad mood mu na se me ni mu kontokwa na se me ni mu di agora eno nche se me memo tabi me meto wonom engege hia me sesi ano waye changing person wo hia me amede aseda be mewrade because me ka che wrade said me ka fa no ho na wrade me dey se ayede abem so what mase enti me ma no na da wonom no eye poison if I tell you to die you die if I tell you because omo nim se me ka se obewu anya 3 days you will die me ka se wo adom ne wo me mu nyame nkonkro me pese dipa we obokro no ma nanim gu ase I will die me ka che na bra me ka no office me di agro me se me de otan and some wa ka che me nyame mabufu me mfa wo nsa me mfa yade nsa but me de otan be den e be to so ayam hwe na bra wa brabo o baby obekọ no nya ni je ayere so a moma no 1 year otan will start unto so be hu ne ho se wa ka asem a ye nka unto so be hu ne ho se wasode tie nya minipa bi onye dey on sori ntia no the same thing I do to Manase but eno nkire se me ka Manase kra ko wom eno nkire se me ka na Brown me ne na nyanti me ka ne kra wom like they say sister ya owo ibedwo me eno nkire se me ka sister ne kra ko wom Debbie I will say something na eno dey ye normal se wonyame nkrofo bia you can do onyame amaye da opportunity no so obi hu so obi solite wa fatan eto ne so ana obi solite wa manenya dey enye miserable wa life se ne niam nyina nti eniam bi ye opportunity like we see kasem like they said be a good day like they said be wodi beji aniam be mo wa ye happy no I can tell God so on season ni nyina but enye wu me nkra wu ma me nkra yade ma me nye wu turu pa wonni nyame abestre se me bodua Debbie enu nti na me ka che nyame nkonko se until se me ti social media na me ka secret bi akyerem me se unto se me ti social media hanom ne ye frɛ me se onyame nipa